In Bidang Buram ka Meghalaya Arm Wrestling Association ye kinong ilakai arm wrestling na kajala Meghalaya ki bami khmat yakri India ki bajab hakarinsan Yakob yakunkti kablalong hari Turkey habekren chikilat pathai khubor haka arpsantrik risau arjar arhuar u president ka AMWA uba June Star Kharbuli ulai thu balashai kasngi ka arpundri tarik kin Bidang bat penkup buram ye kakong Margaret Pathau kakong Angel Mary Millim Umlong Alexander Lingdo bat ye nyongut ki belawan yang shimenta hakini kejing kunkti hadaki ya kini kejing pedang buram en sedang nadu kekat lingsun gawati nongpo lat umsning umyam bat penkut bat ha susutham auditorium Shillong ringkat bat ke sports department Ni wan hang ni nak kalian yang ambil Arm Wrestling Association in Tempau ni kong kejing hai ngoi play track ndak akaba la pelong ini bangindap kata kami sim jong kejing so komen kami sim kejing susang sarong akaba ki noi la kai nak kami gelia ki bar represent ni ka India men leg ile kai ka World Championship ka belong Shen hakari Turkey but dan kat tu kat ningut ki samlai ile kai nak ka ribe chungi ki belawan ra ke cinjop ki belawan ra ka nam ka burom juga jelai berkawai ti lesai kin de sngi ka ba kin wan pai but kum kadak chung ka jing burom ni ka kalhol ke ye kesel ki players dan ki no prasham ki sinarang bro ki ber sim ya kesan ini nyalek lang support airport balik shau ki hakaba baru nak airport ni kan kata kacing yang subhai ki nanti kan sedang apa nampo lagi terlasnong lagi sembarang bagi yang subhai kita ki players nanti kan sedang rualan bypass jangkau muslim dari katu kat ni ki Rio Krishan yang kini players bagi yang subhai nanti kan sedang apa muslim nomor bagi Margaret Pathau iwe yang berdeng kinau job ide bahasa bahasa apa muslim ide kanong rim dan sedang jik yang subha ke depan asnong muslim bat nang tu kin saya wan hai pat siapa viewpoint hak bangsa berkreatif kali bagi wan pat penyak dan bakasot bagi berikut ya kata kacung penyak dan bah hapo ka susutham auditorium premises hakaba ini trailang baka sports department ban omtang mencukup yang sobha dari ban penkup burom hiru ya barok ki players ki ba represent na ka India dan baka ri Meghalaya hakaba kecing pedang burom sobha pan kerpang kandai kong Margaret ibla job ya ka gold silver na ka left hand right hand aka weight 60 kg in penkup burom ru ya i samla Alexander ibadai naka hearing impaired para hearing iba yo ya kedan balar bat ngin penkup burom ru ya i kong Angel Mary William Umlong Kunsim meiru i bat kedan kepala bat ngidan arngut ru ki players ita ide i kong ribasok lundo iba job ya ka kendet sini beladak in penkup lang syait sini iba job ya ka pro panjalik kepada ka all India ranking kepada ru ka lengku kepada ru ka dansan ka bahaya tam jong ka amsling apa India nanta indon ru i we i kum ka time schedule kedai prabaji tingi la shi estimate hashtag ti hapo nongpo pada yang i estimate shi kadoi shiteng ban lombakan kut ke program lah dengan kut dekat Western di arbaji sibji hapo halal muslim si baji steng kadai bani hapo muslim nanta lai baji hapo viewpoint dalam site nanta sau baji kadai bani sedang baik hang ni hapo state central ke bangitip usus tam hall long habat hall hablong plot maupun kasi menikong ni dia dan dekat di kacing pelela berjurang pat di semua ben pelpau kacing play kerpang sports department ya keba
ni gede kesian ke bingkong berkati ke bingkong hidup bakal ayarap yang ni akan jenglut jiksep ke bah kampun berkajing erap bakulut mesin ke sports department nilai yo apartment yo so bapen sutran bapen temen ya ni ki nong le kai amsling ya ke kedua ba ikajak pendiri berakwe